te garwany mi chelad no ramter chondu garwaj ke ka kor ramo moy gur te gani di chagwal ka sharken goro ba ladie la ngay kono no gwaran ramete de randa gur kata ngay kono gunda gur ko dub dangraw number 1 da gur ko che dab griem number 2 da gur ko che pit ke che jirom akan go daro tan nyu dora ne gur chi kan da to ko dien ngay kono boda wo jona ne mishrek ben ngwanad jalara sacrifice ko bana gang ngay kono no we dan changi ben kor wune la kan men kana gad kene di la kan ka bain pin bi ko warar wich ko bi ko nyinga ma bayo manang na ko bi ko liu kan nyam kan gad ken liu role wood ka ko gwanat chere ko wood mi cha wood mi ko long cha gwan wich chelong la gada yan kana kwen ko de ganga wich rammo gwan wich ka kon ka definition ka tong nuara jalara rien mi chire de mo rammi mi ci ko ka dial pel ko be chuan dur ke chuan we de belat ke beter ko kor ci ne di ci liw ko duptu wan ke Ethiopia wona ko Sudan anywhere ko non be nekien lor ne to ko juwech therefore am ci tek de top ko kwidu ko bi ci lor ram mo gur ko shejen kro la beneficiary mo tam mo bidi ci run ku tiang ro gad ku ti ko bom ko di chonter ka bidi pat ci ram mo ci jien ko be chondun ba woter ke ram mo gur mu ku ji ram mo na therefore mi jiram nyur bang tele mo log na society ka logo bi sacrifice bi lat ko ku wech anaram let sacrifice ko ku wech gur point du jiram mo donc ku yi no mata terun wal badak donc terun ti jen ngwan de dab du no ke chara kan wo che tek de gor be tub ku kwidu ram mo gur mi kuji jen ku yela ne baran shole e father of the nation nat garang ne wudi shale Nelson Mandela ni ne ramado den ma charni en ran ne ram ci fight ku kwi jela shole gon we ki jam jen reason mission am very sure kel comme palien jije ko che liu ko nin dok ko min ko nin daro ko kuite ko dun ko kui dun that is it tele modon me lodo golka ka chello no rodo chen ngad tele jen pride moka tana do yakab negatively ka shejen lad no ran man tege chienga te ni di liu ti gal ken bañ pin ko ko buwe den lor ne to very important ko gwanukun ye ne tin jiram nyur bang me tele mo logo wech thank you.